Besena sang taknena zoram mipuiten kan thir ZPM sorkarin nizani atlingta a anti tule matsop an malak dan tur an soilok te zinga thil thale du tu sam tam taka oma nizani chungin engkim len chwa vek thei ero anilova a then chu tun mai ti hlotlin thei te a then chu hun reideu du tur chi te ani ti ero hriat puila mipui ro rel na rama cheng kan ni a mipuin du taka an thlan chu sorkar hi aza oma an thil tumte an ti hlotlin nge theina turin a thei anga thawhpui le an tha ti chak hi khwale tui tha te mo phurna kan vaya kan ti tur ani chuti rual chuan tu nai maya sorkar malak dan thren khat ngai ti tha che lo le soizui ngai om thin ro apoi hle a abikin ngaihdan dang neite ngaihtheih lo na le nok ti na angzonga malak na le hemilam hoya kan ram hruai tu te thu soi hriat tur om le zau thin hi mipui ro rel na democracy ti vul zel tura kanin zirti na nena thil inmil lo ani a ngaihdan dang neite ngaihtheih lo na mani chau tha in hriat na le midang chu thalo veka ngai na hi kan ni tin khosak ho na le ko thana rong bol ho na te po sual tluk thowa poi ani avangin kan phim khurzel atun hle ni tun naya kan minister zong tak Pi Lalrinpuii'n lungleya athu soya local council le village council te chungchang asoi hian soizui a hlo hlea mipui ro rel na lungphum khoi thil ani awangin ngai to zui po atul renga all Mizoram village council association le Aizawl city local council association ten chan let na hial an siam zui tak awangin hemi chungchang hi toy tein han soizui vele ila Pi Lalrinpuii'n hian zon ni som sang ni le som ni pali khan lunglei ZPM party office chuin khoma thu sein local council le village council te zinga an mi le sa ni lo ten sorkar an thawhpui thadu lo nia sein VC hi kan du chuan kan pot toy theya adan te po kan chui vek to a ma tak point kan pot toy theya ti in asoi ani hei kan maloka VC hi kan in than thoi ri noma VC kan du chuan kan pot toy theya adan te po kan chui vek to a ma tak point kan pot toy the tu la hian boi thang em chu VC te local council te kan mi le sa te ni lo wangin min thawhpui thadu lo ani min thawhpui thabe reng se le chuan in than te hi thil ho ta nia ti thoi te po hi angai chuang lo amai ro chu kong chen kho mun chen khata min thawhpui thadu lo em a boi thak em a chu wang chuan in than te po hi bo sei te po hi thamai o mangi ti te kan sei ho thut to a chung te po chu in no sha le sim simatan ka tha ka ti a Aizawl city local council association chuan thotran ni zuni som ni pali khan thu chu siamin pirin pui thu soidan hi poi anti thun soya an thu chu ngai han chiarila ni som tharuk sang ni le som ni palia ZPM Southern Headquarters lungleya chuin khom aman puina a help minister thu soi VC te LC te kan mi le sa an ni lo wangin min thawhpui thadu lovani ati hi kalphung thar mipui sorkara hian thawhpui tur emowa min somna thu po kan la hriat lo lain kan ram hruai tulu health minister in hetiang thudeng khong deuh mai asoi hi poi kan ti a local council khotlang mipuin kumnga chunga ta na kumsang ni le som ni September thla an thlan khotlang mipui te in nga na berin a thawhpui theilo anga asoi hi poi kan ti le ni VC le local council te hi khotlang le ram thana tu chuan state sarkar thawhpui tur hian a in huam reng zo kani ram le khotlang ro relna konga theito pa trandatlanga mipui sarkar kalphung thar noya ke kan pen ho tur ani laya kan ram hruai tulu health minister in thudeng khong tak VC te LC te kan mi le sa an ni lo awangin min thawhpui thadu lovani tia achang tu minister po ni lovina soi hi keini Aizawl city local council association te chuan kan ngai thu tak leya health minister hian khoi VC le LC in nge thawhpui du lo ti min hriat tir se kan du hle ni hetiang thu soi kan ram hruai tu te hne na tanga kan don to lo nan Aizawl city local council chuan kan veng khotlang thana tu chuan eng huna po kan ram hruai tu te state sarkar hi kan thawhpui thei reng ani ti kan puange ti in hemi malam chu ni som paret sang ni le som ni pali khan all Mizoram VC association point thu chua siamin pirin pui thu soi hian ambara khai tak set tian soya an thu chua hi han chiar le ila
ni som thlaruk sang ni le som ni palia Southern Headquarters ZPM lunglei chungin khoma kan Health Minister thusoi media ranga kan lo mu danin VC ten sorkar an thawhpui that du lo wanga VC tram po toy ani mai thei thu alo lang tel mai khan AMVCA te min bar khai tak zetani VC te hi India ram ro pui tak democracy lungphum poimo tak pathum central state le local government zinga pakhat democracy grassroots anlo ti hial tual chung sorkar Dalusai Hills District Village Council Act 1953 manga rural turami puiten kumnga tana an thlan chuate kan ni a he danin thunei namin pek tele central state sorkarin program and policy ranga agency atana min manna konga thataka tho hi kan duty VC atana thlan kan ni chan ani kan duty ti hlotlina konga mani na po thok man lek lova kotla le ramtana kan buai ve em laya hetiang thu kan theta mai hi mak kan tin min thong tak zetani kan Health Minister in sorkar thawhpui du lo VC ti te hi khoi VC nge nia engkongin nge an lo thawhpui du lo ti hi min hril turin kan nge na AMVCA anga lo inzila thataka sorkar thawhpui tura lo in fui thar le hi kanin pe rengani ti min lo hriat sakse kan du hle mai tin village council tram hi panchayati raj system central sorkarin asiam zulzuin kumnga tram tura duan ani a state sorkar hian adu chona pot to in a pot sei thei ngei mai ma se chan thatak neya ti tur nia kan ngai village council din tir ata covid-19 wanga thlanga chung MNF ministry in apo sei ba kha VC tram kallai khoi danglam hi sorkar kal to ten anlati ngai lo ni in kan thria a chan bulbal soitur tak thresi lova VC ten min thawhpui thadu lo ti chuan lam mai maya mi puiten du taka an thlan ve tho VC te tram po toy sak tum ni om taka ngaihtheih thu alo long ta hi tha kan ti lo le a village council za omna ti borban na le democracy pong sualna a kan ngai tlatani sorkarin min thawhpui adu phot chuan kanin hong em zo kani ti hi All Mizoram Village Council Association angin kan han puang du ani ti in an tu chua hian an tar lang ani lunglei ZPM chung in khoma Pi Lalrinpuii'n thu soi hi ruling party hruai tu emo party worker emo soi ani lova cabinet minister thu soi ani avangin sorkar sorkar thuwa ngai lo thei ani lova local council le VC te hi mi puite thlan chua ani a tuna tram dinglai hi kumsan hi le somni September tha in thlanna buat saya thlan tlinte ani a kumnga tram ania nakum September thatir lam thleng hun an la neite nani Pi Lalrinpuii'n hian kan ma loka VC hi kanin thlan thuai arin oma VC hi kan du chuan kan pot toy theya adan te po kan chui vek to a ma tak poin kan pot toy thei ti asoi avangin VC tram po toy chu sorkarin atum ti nani a sorkar hian adu phot chuan VC tram hi a pot toy thei nge ya dan man lai Dalusai Hills District Village Council Act 1953 Section 5 in thunei na ape kangin VC tram hi kumnga tu ni ma se state sorkarin trul ati chuan thlasom paret thleng apot toin apot sei theya tuna hian an tram mangzo turin thlasom panga po an nei pum hlum to lo awangin sorkar chuan thria theina turin dan tlo chan tur chu anei ngei mai heti rol hian engwanga po toy tum nge ani tilai tak hi zona poimo ani thung Pi Lalrinpuii'n soidan hi ngun taka kan ngai thak chuan chandang a omin alang lova VC le local council tam tak an mi le sa te an ni lo wang ani ti mu mai thei ani lova chan thatok dang a om wang ni lo ngaihdan dang nei an ni wang ngota mi puite thlan ngei an hun to ma thria tumna om mek ta ni lang hian kan ram kalzel tura ngong thalo ani chhozel don awangin kaltlang puilo ni se athazokin arinom le Danin a khapchin ani lo chuan sorkar thu nei tu te thlop du lo soise le do dal thleng poin India danpuiin khwale tuite zalen na min pe a India danpui article 19 clause 1a a chuan khwale tui zong zong te hna du zong le ve zong soi theina right to freedom of speech and expression pek ani a
hemi kai hnuai hian Supreme Court ruling tam takpo alo om to a atlang puin dan pui hnuaya khwale tuiten du zong soi chuale tarlan theina chanvo kan nei hi azau zonga kalpui chho zelani a hezalen na hlutak hi nek chep tumna alo thleng fo to thina sorkarin khuwa khirna asiam Supreme Court in tu hnaya apai sak zinga alangsal ber chu IT Act Section 66A kha ani a Section 66A mang hian computer le device dang manga midang te huat zong tak thu soite thudik lo mi poi soi harsa na siam sak le in mail magna thlen tir le in huat na thlen thei zonga thu soite khap ani a heti lai hian he IT Act Section 66A hi athu hi afia tok lo awang le mansual thei ani avangin Supreme Court chuan dan puikal ani ti in Shreya Singhal versus Union of India 2015 Thuboya Khan alo paito ani Romesh Thapar versus State of Madras Thuboya chuan khati hun laya Chief Justice Pratanjali Sastry chuan du zong soi theina zalen na le chanchin bumi te zalen na hi mipui ro rel na in nga na nia zalen taka politics soi ho na om lo chuan mipui te zirtir na om theilova he zalen na hi sarkar tha din na tura thil poimo top kho kani alo ti a mipui ro rel na democracy a hian ngaihdan dang neile thu nei tu te ngaihdan trom pui lo le dodal na thlengin danin akhwa khir big chunga ani si lo chuan khwale tuite zalen na nia he zalen na hi kan za thiam po le mipui ro rel na kan nei hlutak hi alo ngetin alo ro pui zual zel don ti na ani